tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari numubwekano Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Oncho muligali na kwaligali nande onyaraka bago swa samaya echinsa isano ibira segeta seni kiao na mbeya Nensoko TV ero ni chitaliki ntangania sumutinyo ukabere wakabuchiri bere 25 nemo egati yali tubegeta subusibwa lero nogotebya barayi bali ba United Opposition asibagendete kusaba ase ekanisa yamo egotoka chinsemo chiri chia Muranga une county ya Muranga mwancho muligali gati yabo no murayi na ndoro mokonyi bwekema ya Jubilee Mosque Fred Okengo Matiang'i ninguma nyumugano yunga ninki kegendeta sensemeyu na naboko genda gutubwatia sensemo yo mtandao Facebook Nensoko TV naboko genda sensemo ya YouTube tubwati Nensoko TV chingurukwa Innocent Onyango. Mwancho muligali abarayi bakwamiria serikali nse yobomo wa United Opposition baikiranire ase kanisa ya ACK St Mark's Gitugi me county ya Muranga gusasima abarayi abo nigo barayirwe no musikeri gathe gachagwa wekia magia DCP omokonyi munyakirogo wekia magia Jubilee Mosque Fred Matiang'i Mosque Kalonzo Musyoka wekia makia Wiper Patriotic Front Mosque Madhakarua wekia makilia PLP na barayi bande mwana siasa mukuru Maina Kamanda omochikire gachogwa kobeke gesako kyaba ikoyo asobwamo nabo igomotebiri Matiang'i kobeka ensemo ya Nyanza ase elibo elimo bosio bwo bocholi bu mwaka bw'ikirubere 2022 uburendi nigo bwatinyiwe ekero bagendete gosasima ase kaniseyo. Wale ambao tumezoea siasa hiyo ya Moi na sasa tuko nayo ni ya Ruto. Mukabira ni nani? Mwaigwa mundu retwo mukabira ni andu acio mukamenya mwekono wale kwatia. Kwa hivyo mimi nawauliza kwa njia ya heshima, 2022 election ambayo iliisha hakuna Mkikuyu alisimama kiti ya president. Tulichagua Ruto, wale wengine wakachagua Baba, na sisi ni Wakikuyu na bado tunaitwa Wakabira. Bado tunaitwa nani? Wakabira. Rigiji, enda na hiyo ukabila yako uunganishe Central na Mount Kenya yote. Wacha uitwe mkabila. Wacha uitwe mkabila. Kama ukabila ni kulete watu pamoja, wacha uitwe mkabila. Ndugu yetu Bwana Matiang'i, ndugu yangu, nampenda sana, tumekuwa naye kwa serikali. Na wewe mzee wetu, tufungie huko kwa Wakisii na utufungie huko Ruo, Nyanza, Migori, ufunge yote. Ufunge huko yote. Vile Kalonzo amefunga padi hii hapa Central kuna kitu mnataka jameni? Si imefungwa? Central imefungwa? Imefungwa na nani? Mwaziri otenete wizara ya magendero yebiombe no boncholirio Mosque Wycliffe Oparanya onekiri buna serikali ya William Ruto yabekiro bokonyi bwo kwagacha abakenya gwetira merobeli yokurwa kibese icyo kire ase biganje buna Nyota na Hustler Fund. Mwaziri Oparanya nigo yakwaniraya asensemo ya Chemasire yo gotoka ensemo ye bunge ya Teso North asasabira abakenya koira libaga ryo kubugulia kibese icyo nakobeka ase merobeli miya yo boncholirio mu bunge bw'enseme yo ya Teso North Mosque Kaunya na umurikyo monene wizara yo kubwaterania emerobeli ya serikali na magendero SME Susan Mangeni negati ya barayi baikirana asomoyegoyo. Wale ambao walibakia class 8 ama wakumaliza form 1 wali drop out, Nyota project is there for you.
Ni muhimu sana kwa sababu tunataka kupatia vijana wetu nafasi ya kuweza kushikanishwa na zile sectors of high growth potential, zile ambazo zitawasaidia kujikimu pia kwa kujistiri kimaisha. Hustler Fund inaweza kupa kuanzia shilingi 100 mpaka shilingi 50,000. Hiyo personal. Na Hustler Fund vile inafanya kazi yake, ukikopa unalipa. Ukikopa unalipa. Ukilipa credit limit yako inaenda juu. Lakini wewe kama unakopa unapotea, inapita, credit yako inafungwa. So ukitaka utumie Hustler Fund, na Hustler Fund ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu wewe unachukua tu, unaboro kwa mtandao, unatumia, unalipa, credit yako inaenda juu. Itaenda mpaka ifike hiyo 50,000. Ukifika 50,000 pia una nafasi ya kuingia ile inaitwa bridging loan under Hustler Fund. Na hiyo sasa itakupa mpaka 150. Ukiwa na hii 50, umeweka 150, hiyo ni shilingi 200,000. Kama wewe unafanya biashara hata ya duka, utakosa kufanya biashara yako. Na ukifanya biashara yako ya duka, unaweza kuandika watchman hapo, ule mtu anakusaidia counter, na hiyo ndio kuonyesha you are creating more employment for our people, and that's what we want. Tuna project, ukitoka hapo ukienda kwa manufacturing, tuna Kenya Industrial Estates ambao unaweza kwenda hapo na uweze kukopa mpaka milioni 20. Ukifanya value addition kwa miti yako, una haki ya kwenda hapo kuanzia shilingi milioni 1,500 mpaka milioni 20. Kurwa chisemi chia Teso North ni gotoka nda gwikase nsemo ye bunge ya Molo. Mujumbe bwa nsemo ye bunge ya Molo Moske Francis Kimani akuria okureire abateneri beje skuru cye secondary cyigoro yani kiri cya senior secondary batige gusababa ibuli kibese cyebirogo ekere serikali egendete gwikirania umurobiri ukoira mu barobwa aborokiwa bali bakora amatemu ye grade ya kianda gwikege 10 eliyo nyarako bagwikirana mu barobwe emia asemia nigaya kwanire aya asensemo ye bunge ya Molo. Nataka kupatia onyo walimu wa grade 10 and especially head teachers wa JSS in grade 10. Wanafunzi wakienda grade 10 mnaitisha lockers. Mnaambiwa watoe shilingi 4,500 ama watoe shilingi 5,000 ili wakuwe na ili waende na lockers. Hiyo ni kweli ama ni uongo? Hiyo ni kweli ama ni uongo? Afadhali walimu. Kama shule yako ya JSS haina lockers za kutosha, upige ripoti kwa ofisi yangu pale CDF. We will provide for those desks for all those students. There should not be any parent in Molo constituency asking for a parent kuchukua locker kupeleka shule ili mwanafunzi asome. We are going to provide for all those lockers in all our schools. So tafadhali, wanadisi si ukisikia mwalimu ameitisha locker, chukua yeye weka ndani. Kwa sababu hiyo ni ukora. Because we are going to make sure all the desks that are required for the 100% transition from grade 9 to grade 10 will be provided through NGC. Tokagenda busyo muraibwe ense Dr. William Ruto oirire etaro ya magendero gwika county ya Kisumu asatebire abarayi bali bakurigiye amabaga yukora ense ya Kenya nigo babwenete kira oyo mokobeka busyo w'abakenya kiria akorera abakenya chinga kiabeire ase abisi oigo Ruto otebire nache gwikirania ira yo gwakana abakenya bali banyorete chinkoma na abande gusiria obugima bwabo chinga kichukorobekana wazimio na boigo ulia bwa ekialegia Genzi. Kila kiongozi akuje mbele yenu aseme ile kazi amefanya, nyinyi mpige msasa, mchague kiongozi ambaye yako na agenda, ako na program, ako na sera, ako na maono, ako na maendeleo. Kisumu hoye! Kisumu hoye! Nitakuja na reli, nikuja na barabara, na affordable housing, na universal health coverage. Mimi nataka niwahakikishie vijana wa hapa, vile tulikubaliana na baba, wale vijana wote walipata matatizo, wale walipoteza maisha yao,
wale walipata majeraha, serikali ya Kenya, hii serikali mimi naongoza, tutawalipa fidia. Nyinyi mkae chonjo, hata kama wale walienda kotini, mimi nitahakikisha ya kwamba kila mmoja wenu aliyepoteza maisha yake ama aliyejeruhiwa akipigania mambo ya demokrasia ya taifa letu la Kenya, mambo ya human rights ya taifa letu la Kenya, sisi tutawalipa fidia kwa sababu nyinyi ni mashujaa wa mambo ya demokrasia ya taifa letu la Kenya. Mugabana bwe county ya Kakamega Muske Fernandez Baraza omuchecheri omukonyi bwe kiama gya DCP uyoro kabiro moseneto mukuru bwe county ya Kakamega Cleo Malala asikilia tebire nigabulirwe emirimo wikabono koba umuntu bwoko mukorere emirimo yokoboko murai bwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua korengana no mugabana Baraza obochori bwo kurigie kirugo ky'ubugabana bwa Kakamega nigo burakongu kuchia asaba amiriri baye kubwatekana na magendero akorire. Nataka kuambia aliyekuwa seneta hapa, wewe endelea kuosha vyombo kwa Mnyoro. Jamaa ajui nini inafanyika hapa, anasema Buhungu hakuna kazi inaendelea, ati level 6 hakuna kitu, ati wafanyikazi wajalipa mshahara. Mimi nataka kuambia Malala, my friend, wewe vile ulihamia kwa Mnyoro kuosha vyombo, endelea kuosha vyombo kule. Na ukirudi hapa nasikia wanasema ati tutaungana sijui nini. My friends, muungane nyinyi wote, lakini wembe ni ule ule, sawa sawa. Nitawashinda asubuhi mapema. Musae Okech Salah oyu asama tukabwango iga obera sa maiso y'abakenya kubwatekana n'ubwamate bw'ima bwatena nyagosera Raila Odinga omukiri omubunge bw'ensemo ya Embakasi East Muske Babu Wino asogo chika aegwe oburayi bw'ekiama gya ODM korengana no Okechi obotenengu bw'obosemyo murayi bobono bw'ekiama gya ODM Dr. Oburu Odinga bwate nigo borobuya asogo kinia ekiama gya ODM. Ikakuja ni nani atachukua usukani wake, na ikakuja ni nani yako na busara. Sio ni nani ni kijana barubaru, ni nani ana busara. It was about wisdom, not youth. Unaweza ukawa wewe ni kijana lakini ukisarambaratisha chama the first month. Baada kuangaliwa tukaangalia ikasemekana ni nani ana uwezo wa kusikiza wale wanakubaliana naye, wasiokubaliana naye, na kuwaweza kuwaweka mahali moja, na ikakubalika ya kwamba ni daktari. Na hivyo ni daktari akakuja kuchaguliwa kama party leader. Munyakirogo w'ikiombe gya SHA Dr. Abdi Mohamed otebire ikiombe kyo kibwato muchando kurende osabire nibo eremeyense kubekwa sobwamo eligosira obogwenya ekero amashirika manene aliya ali kubwatira nense ya Kenya kurwa obokore ligochia saba Kenya anyale ko bagakwirusia. Dr. Abdi niga yakwanira ya somoyega w'ikiombe kya Willow Health Media aiga Nairobi gati yabali baikirana no muswati uyole mutene w'ikiombe kyo Masikorira. I trained to heal bodies, just like my fellow doctors who are here. But over time, I realized that some of the most powerful forces shaping health are not found in hospitals or clinics, but in information, in systems, in policy, and by this I mean the people whose stories are told and how they are told. I will not say SHA is perfect, but I can say we are headed in the right direction, and we will continue improving and doing the right for Kenyans. Our commitment is to continue on the same path as we grow bigger, so that in 5-10 years, we are the go-to house, the go-to media house for everybody looking for information on health. And that's really our dream, to see that Willow Health Media becomes a warehouse of information. Chul muligeli fono nigongo koira nigoika ase county ya Kisii ase tubwato mugano unumulikyo itopethel machini ya tatebyo goitwa ko murwaneli bobosibole kurwa orogongo rwa Gusii otenyo nyamatere niga itetu n'abasongo no mutoye koirwa omwaka bwirwe ya mochimikia ndana isano isato litukolia lero nigabaga kabekiombe kya Mwanyagitinge Heritage Council bakorwaga no munyakirogo Sir George Nyakundi nabo igoyo kabero omokonyi Pumo Chancellor we University ya Kisii Professor John Akama
bairire okorobekana imeyo muchi obosongo na boigo gukwana nensemo ya na goika asensemo ya cultural eli kogania omotubo mu rwanelio yotenyo koiranigwa elio banyare ko babakoyonia unenchire moyo gukura chitanguche chigendete konekigwa asigesa kukyo mugusi hivyo who was a hero during those days of the 90s during the asa Marieta ankoro kwa George Nyakundi omo Nyagetumbe omo Nyagetingi Heritage Council rero tare mojo mutinyo kabere neri tukolie ngenjo somo gusi ekiara naryo lituko omugako tenyo eruete akaba Yesu agaitwa n'abasongo ende abagusi baberwe ekero tenyo aitetwe omutwoyo ukagenda bongeresa ukairwa bongeresa asa next speed bachikoro kina omuntu nere konyoba chandire igagusi ebisarate byeto bigasambwa chiombe almost 100,000 chikaibwa chikairu n'abasongo chindemero cheito echiarenge bisarate chikaba endemero ya serikali yomusongo mokoroni bono gotuko boliga chisokoro cheito aba magokoro baito mbali korara because spirit yotenyo igekubolio mutwo ye butambe ya obokendu bwanyitire bongeresa na intu gotugusaba in a special way omotubu otenyo oirani gusi ende tonyo tindeke na maskani aliatakire Professor John Akama ninche konyende Vice Chancellor of Peace University gotuwa chirega igana Mwanyagetingi Heritage Group aseri tukeliga yoko monyora omogusi olengo murwani omonene otenyo nyamaterere oyi olengo Munyagesimo kurensemo yabo getutu otenye historia yaye njana goteguye muna yarenge ekogara otenyo karabasongo bagete gushya ngaki ntangani umwaka olengeri bweye mona muyakianda na isa to otenyo nere nabamura bagushi angabamura amura 500 nero ichita ga confront y'abasongo bagete ko bagura Chiombe akabarwaniye segi abamura abo babwata amatimo n'abasongo babwate kibunduki lakini asengenja amura baito barenga baremu bakarwane segi abange bagaitwa segi yabanyirwanerete aigamosojo abange bagaitwa lakini arombo itiza abasongo abasikari abasongo the king's life of soldiers and eventually abasongo for the first time karabaguziba otenyo na guzi warriors iko babwete segi yingo babwete abasongo ali mosojo basonga uba gatama kuja busongo gatembe Chiombe chikonya bayiri cyabagushiyanga Chiombe yange eliweyemo bagachirani iwe kana basongo bakite nande nyuma ya later ko asaba gusiko ko baruwandi kabisa elinde banjira n'ubugambi bwabo ngo batebete nga wikotenya koleki aruwewe naliyo tienya aruwetwe agachicha gasarenda karacha aigagetembe bono obosongo wikira bwo mwanchu muligari twekira mwali bwo maya chinsa isana ibere chitake 12 chetire gendera kubwatimiro bilyeito aiga sigeta seni yeito gya Soko TV alibuna nago tebyo mwanchu muri utubwatia senseme ya Facebook na boigo tubwatia senseme ya YouTube iliyo nyarkaba okwendera kogokera litukulia ulio mukubyo na nemono litukuli tangani yomutinyo kabere ase togo tebingu mwanchu muligari na manga alibo sigaiga kati yabo no murubilyo bwemisa nabo nyarkaba okonyora enchiringi ya matera maya ya egedini ye katolike eliyo nyarkaba gokogoka kachisa isan ense ya moya bono magoroba nande oyo minto Frida na nyarkaba gagochagaiga komanya yagendete gokorekana kurwa chinsemo incengurukwa Innocent Onyango.